Mai I pōtiki rua ki te toka a Tāiao. Rere iho ki ngā tukemata o ka hungunu. Ngā reo irirangi o Te Rawhiti. Kia ora mai anō e hoama. The weka calls from the heights of the Raukumara. The kiwi calls from the base of Hekurangi. And here we are calling you here on Kapu Tairawhiti, the right call you want to make by clicking on that play button. Brought to you by Tolaga FM, Radio Ngāti Porou and Radio Kahungunu. Did you write this? Ngāti Porou and Te Whānau Apanui have seen, heard and felt the cries for help from the ngahere that is on the brink of collapse. Last month, the Raukumara Interschool Roadshow stopped off at kura throughout Ngāti Porou to educate tamariki in Ngāti Porou about the Raukumara. From Tolaga Bay Area School to Te Kura Kaupapa Māori or Kawakawa mai Tawhiti, the roadshow travelled up and down the coast to inform our tamariki about the importance of our Tāiao. Radio Ngāti Porou's Paula Brooking popped into the roadshow when it stopped off at my old kura, Te Waiu o Ngāti Porou in Ruatoria. That story is coming up very, very soon, but first, here's the news. Mōre nei he kama, he kaiha kina nō konei ka haere atu hei māngai mo Aotearoa ki te whakataitai oremi pia ki pari hei te maramai tū mai nei ko Ishta Meki Huriwai tērā. Kua kōwhiria ki te wāhanga mūtai hei hā kina whakātu. Te kaumawhitu tau tana pakeke kua whawhai mo ngā tau te kau. Ko nei te wā tuatahi ka tū te hākina nei hei hākina whakātu me te hiahia I ngā oremi pia e rua e haere ake nei ki a Hitreiria whakatauria ai hei hākina whakataitai. Ki ka hungunu I nai nei mena I hehia ana koe ki te ako pūtea, tēnā kua karangahia kūtau e te piringa hapu. Kua whakaritea e rātou ko etahi wānanga, hei āwhina I a koe anō mo tēnei mea te hoko whare. Me pēhea te manaaki pūtea hoki, ā me te huhu anō o ngā kaupapa. Ka tū tēnei wānanga nei, hei te tuangahuru o tēnei marama, mo te katoa te kaumāwaru tau neke atu te pakeke ki te marae o māhu. Whakapātu ki a tia hokianga mā enei nama nei. A kāti koira ngā pūrongo o te wā. The Raukumara Pai Maunga kaupapa is an iwi-led response group managed by Ngāti Porou and Te Whānau Apanui. They focus on what our ngahere needs, what it asks of us, and how we can provide what is required to achieve ecological and cultural restoration and revitalisation. Now, the Raukumara Interschool Roadshow is a community effort to restore the ecological health of the Raukumara ranges devastated by introduced pets. The Interschool Roadshow connecting rangatahi to their Raukumara, koe nei te pūrongo mō tērā kaupapa I whakāhua hiai I a rātou ki te waiu o Ngāti Porou. Raukumara Pai Maunga is the organisation working to restore the Raukumara ranges from years of destruction by introduced pests. Today, they're on the road along with other Tāiao community organisations to show the next generation what's involved. Let's go take a look. I'm here with the Raukumara Pai Maunga Community Engagement Manager, Ario Rewi. Ario, tell us a bit about today. So today we're at Te Kura Kaupapa Māori o Te Waiu o Ngāti Porou. This is our first stop on a series of interschool roadshows where we are bringing the outside in for our children, an opportunity for them to graze on the little morsels of Tāiao mātauranga that we have on offer today, and we're doing that alongside some really, really incredible people. Kids have been really, really engaged, and the stations have been really, really interactive and engaging. The displays have been really interesting, and I've been really taken back by some of the inquiries that we've had from the kids and just the level of interest that they've shown in this mahi.
I'm here with Mariah. Ngāti Mariah is part of the aerial culling crew. How's today going, Mariah? Pretty good. Really busy. Way busier than I thought it was going to be. Yeah, but really good. Now, not many people would know you're the only female colour in the industry. How's it sharing that with the kids? Well, I don't really look at it as a male-female thing, so I just tell them to not let any barriers hold them back. Yeah. So, being a female is not a barrier to me. So, no matter if you're male or female, you can do anything. Well, that's my lot for Kapu Tairawhiti. I'll catch you again next time. Karawe Huama. Now, for more information on the Raukūmara Restoration Project, go to their webpage. There it is, raukumara.org.nz, or check them out on Facebook. Join us again next week for another episode of Kapu Tairawhiti. But until then, E te ti, e te tā, hei hei kona! kona!